Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa nyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika zifatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda zigishinja kugira uruhare mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri ubu bategetsi b'iki gihugu bakomeje no gusaba umuryango umwe bw'Uburayi gutera ikirenge mu cy'Amerika no gufata ibihano RDF. Ni muri urwo rwego kuwa gatatu ushize Minisitiri w'itumanaho muri Kongo Kinshasa Patrick Muyaya yari i Brussels mu Bubiligi, aho yabonanye n'abayobozi batandukanye mu muryango umwe bw'Uburayi aherekejwe no mu bashabitsi bazwiho kugira urwango u Rwanda. Mu biganiro byabereye i Brussels ari icyicaro cy'inteko ishinga amategeko y'Uburayi biba hagati ya Minisitiri Muyaya na Heride Voutmans, perezida w'inteko ishinga amategeko y'Uburayi n'umuryango umwe bw'Uburayi n'ibihugu bya Afurika na bagenzi be kujyanye nawe inzira yo kugera ku mahoro igeze n'uburenganzira bwa muntu burasirazuba bwa Kongo. Abinyujije kuri rwo rwa X kuwa kane ushize, Minisitiri Muyaya ati umuryango umwe bw'Uburayi ugomba gutera ikirenge mu cya leta zunze ubumwe za Amerika nawe ugafata ibihano igisirikare cy'u Rwanda n'abafatanya nacyo mu byaha bikomeje gukorerwa abaturage bacu. Yakomeje kandi asaba ubumwe bw'Uburayi kugira uruhare mu gushyigikira ingufu z'ubutabera ndetse n'ikurikiranwa ry'amabuye y'agaciro agurwa mu buryo butemewe n'amasosiyete mu Burayi. Muyaya arasaba ubumwe bw'Uburayi gufatira RDF ibihano y'uko ku itariki 2 Werurwe leta zunze ubumwe za Amerika zafata ibihano RDF n'abayobozi bayo bari mu mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Jean Burake Muganga, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka General Vincent Nyakarundi, umuyobozi wa diviziyo ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda Jean Major Rukika Rusisi n'umuyobozi w'ingabo zo mu mutwe udasanzwe Brigadier General Gashugi Stanislas. Amerika ishinja RDF n'abayobozi bayo gutera inkunga, guhugura ndetse no kurwana ifatanije n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Leta y'u Rwanda mu itangazo risubiza kuri bya bihano yasohoye yavuze ko ibihano byafashwe byibasira uruhande rumwe mu ziri mu nzira y'amahoro mu buryo budakwiriye, bigore kukuri ndetse bikagaragaza uburyo butari bwo imiterere nyayo y'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa kane kandi tariki 7 Gicurasi zagabye igitero cya drone mu bice bya Muja ho muri teritwari ya Nyiragongo ahari abasirikare ba M23 mu masaha 7 y'igicamunsi cyo kuwa kane nibwo icyo gitero cyabaye, ndetse urusaku rw'igisasu cyarashwe rwumvikanye mu mujyi wa Goma. Amakuru bwiza amenye nuko iyo drone yaturutse mu bice bya Rugari yari igambiriye kurasa ku basirikare ba M23 bari ku burinzi, gusa kuvuga amahirwe nawe yigeze yica cyangwa se gwikomeretse. Kuwa kane kandi ingabo za Leta ya Kongo zarashe mu gace ka Karenga muri teritwari ya Masisi nabwo zikoresheje drone zica abaturage nk'uko Lawrence Kanyuka yabyemeje bicije kuri rwo rwa X. Kuri bari mu ngenge z'uko ibitero bya Leta ya Kongo ikomeje gukaza mu bice bitandukanye M23 igenzura bishobora kongera guteza umutekano muke mu baturage ndetse no kubatwara ubuzima. Uyu mutwe mu matangazo maze imisi usohora icyakora wizeza abaturage ugomba gukora ibishoboka byose ukabarindira umutekano. Kuwa kane kandi ku isaha ya 7:20 z'amanywa ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero simusiga zikoresheje drone mu gace ka Karenga gatuwe cyane kari muri teritwari ya muri Kivu y'Amajyaruguru. Itangazo ryahise ahagaragara n'uburyo FC23 rivuga ko igitero cyahitanye abasivili benshi bituma abaturage benshi bahunga. Iri huriro rikomeza rivuga ko mu guhangana n'ubugizi bwa nabi bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ryongeye gushimangira ko ryemeje bidasubirwaho kurengera no kurinda abaturage b'abasivili ihohoterwa, ibisasu bitavangura ndetse n'ubunyurwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu bikorwa mu rwego rw'intambara ryashyizweho na Perezida Tshisekedi. Kuwa kane kandi abantu bagera kuri 15 barishwe mu gitero cyitiriwe inyeshyamba za ADF Ibiakato santere y'ubucuruzi rero muri teritwari ya Mambasa mu ntara ya Ituri. Amakuru ava ko bagabye igitero kuwa kane ushize mu mujyi wa Ibiakato bakigabye ku manywa y'ihangu bituma abaturage bahunga. Umuyobozi w'akarere yavuze ko ingabo zakurikiranye abagabye icyo igitero gitunguranye cyahungabanyije umujyi wa Ibiakato ubwo abaturage bari barimo kujya mu mirimo yabo itandukanye buri munsi nk'uko Radio Okapi bitangaza. Amakuru ava muri ako gace avuga ko itsinda ry'inyeshyamba z'ADF zaturutse mu majyaruguru ya Ibiakato zateye santere y'ubucuruzi mu gihe cy'imvura yoroheje zirasa amasasu menshi mu byerekezo bitandukanye ubwo buhita bukwira mu baturage. Amakuru agaragaza ko mu kajagari kakurikiyeho aribwo abaturage bagiye kuri 15 bishwe n'amasasu. Abaturage benshi kandi barahunze cyane cyane berekeza i Makumo. Mbabwire kandi ko Tibor Nage wabaye umunyamabanga wa Leta z'Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe ubufatanye na Afurika yatangaje ko yicuza ko aravugana Felix Antoine Tshisekedi ngo we Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abifashijwe muri Leta z'Ubumwe za Amerika, agaragaza ko yabikoze yibwira ko bazabatandukanye n'abaperezida babanje. Nage yabaye umunyamabanga wa Leta z'Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe ubufatanye na Afurika kuva 2018 kugeza 2021 ubwo yari afite izo nshingano. Namwe bavugana Tshisekedi ngo abe perezida wa Kongo Kinshasa, ndetse umugabo yaje kubigira 2018 ubwo yatorerwaga kuyobora Kongo Kinshasa muri manda ya mbere, yongera kubigiraho 2023 ubwo yatorerwaga manda ya kabiri. Tshisekedi mu kiganiro cyo kugirana n'abanyamakuru yeruye ko yifuza guhindura iteko nshinga rya Kongo Kinshasa kugira ngo azemererwe kuyobora iki gihugu muri manda ya gatatu. Ni ikivuzo cyamaganiwe kure n'abatavuga n'ubutegetsi bwe. Abarimo nka Sete Kikuni bagaragaza ko igihe geze ngo akoreshwe imbaraga zishoboka zose kugira ngo uriya mugabo avanwe ku butegetsi. Tibor Nage abinyujije ku rubuga rwa X nawe yagaragaje ko adashyigikiye manda gato ya Tshisekedi. Uyu mukambwe umaze ijyanenga ubutegetsi bwa Kinshasa ahine kubera ihohoterwa bikorera abaturage babwo mu bwoko bw'abatutsi nuko bukomeje gukorana n'umutwe wa FDLR bikarangira bwikoresha ibibazo byabwo u Rwanda. Yavuze ko yicuza ko yaravuganiye Tshisekedi kugira ngo umukuru w'igihugu ati kimwe mu byo nicuza kurusha ibindi mu gihe cyane umunyamabanga wa Leta z'Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe ubufatanye na Afurika nuko yaravuganiye Tshisekedi ngo Amerika imushyigikire atsinde amatora. Iyo nzima ati nibwira ko yari kubatandukanya akanateza imbere inyungu z'abanyekongo. Mbe ukuntu nibeshye. Guverinoma
guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kandi kuwa gatatu yasabye abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo mu turere dutatu tw'u Rwanda. Washington ubutumwa buburira abaturage bayo bwasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yayo yabasabye kwirinda gukorera ingendo mu turere twa Rubavu, Musanze na Rusizi by'umwihariko ku birometero bibarirwa mu 10 uvuye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Amerika yasabye abaturage bayo kugira amakenga mu gihe bari muri turiya turere kubera ibyaha ndetse n'imidugararo. Yavuze ko mu Rwanda hakomeje kugenda hiyongera ibyago by'ibyaha birimo ibito nko gukora abantu mu mufuka cyangwa se kubambura amasakoshi ndetse n'ibyaha bikomeye nko gusahura, kwambura abantu hakoreshejwe intwaro zibakanga cyangwa se kubakorera urugomo. Ku bijyanye n'imidugararo, Amerika yavuze ko muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo hakorera imitwe myinshi yitwaje intwaro, abasivile bafite intwaro ndetse n'ingabo za leta, aho bamwe muri bavuga ko barwanya leta y'u Rwanda. Amerika yavuze ko ubugizi bwa nabi bushobora kwambuka umupaka bukagera mu Rwanda nta nteguza. Kuri ubu yaba Rubavu, Musanze na Rusizi hose hashyizwe ku rwego rwa kane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyiraho uduce tuba turimo ibyago byinshi. Washington yaboneyeho gusaba abakozi bakorera mu Rwanda kubanza guhabwa uruhushya rwihariye mbere yo kujya muri turiya turere uko ari dutatu. Itangazo ryayo ryanavuze ko umuntu ushaka kujya muri pariki y'igihugu y'Ibirunga cyangwa se ya Nyungwe agomba kubanza kubona uruhushya rutangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB. Abaturage ba Amerika bari mu Rwanda bo bagira inama yo kutarwanya abajura igihe batewe, kwitwararika cyane nijoro, guhora bakurikirana ikibakikije no gutegura uburyo bashobora kuva mu gihugu mu gihe haba ikibazo cy'umutekano. Banagira inama kandi yo kwiyandikisha muri gahunda ya Smart Travel Enrollment Program ibafasha kubona amakuru y'umutekano n'ubutabazi bwihuse butangwa na ambasade ya Amerika. Amerika yasabye kandi abaturage bayo kugura ubwishingizi bw'ingendo mbere yo kujya mu Rwanda, cyane cyane bukubiyemo ubuvuzi, kwimurwa byihuse mu gihe cy'impanuka no guhagarika urugendo mu buryo butunguranye. Iri tangazo rije mu gihe hari ubwoba bw'uko ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zishobora gutangiza ibitero bigamije kugerageza kwisubiza ibyaguma na Bukavu. Izi ngabo zimaze iminsi zigaba ibitero hafi y'imijyi birimo ibyo muri iki cyumweru byagabwe mu kibaya cya Ruzizi no mu bice bitandukanye bya teritwari ya Kare. Hanyuma ariko kandi perezida wa Kongo Kinshasa yatangaje ko mu gihe intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu yakomeza, amatora ya perezida mu myaka 2 iri imbere adashobora kuba. Mu kiganiro n'abanyamakuru mu ijoro ryo kuwa gatatu, Tshisekedi yasobanuye ko bigenze bityo amahanga yakumva uwo mwanzuro. Atanga urugero ko na Ukraine itateguye amatora kubera intambara. Mu mpera za 2023 Tshisekedi yatsinze amatora ya perezida kuri manda ya kabiri n'amajwi hejuru 70% nubwo mu burasirazuba bw'igihugu hari imirwano. Uwo mutwe wa Ventura ugenzura imijyi ya Bukavu na Goma n'ibice bimwe by'intara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ebyiri mu ntara 23 zigize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi bavuze ko barimo kugerageza kugundira ubutegetsi yitwaje impamvu zose zishoboka. Nyuma y'uko muri iki kiganiro yavuze ati sinasabye manda ya gatatu ariko abaturage nibayishaka nzayemera. Delice Sanga, umwe wakuriye abatavuga n'ubutegetsi muri Kongo Kinshasa, yatangaje ku rubuga rwa X ati iri joro kuyisha bikwavuyeho, Tshisekedi arashaka manda ya gatatu yitwaje rubanda. Gusa Tshisekedi yavuze ko amatora ashobora no kutaba, ati niba tutabashe guhagarika intambara birababaje ariko ntabwo bizashoboka ko dutegura amatora muri 2028. Wategura uta amatora dufite intara za Kivu y'Aruguru n'Yepfo. Yongera ati bisabwa birari twayakora ariko ntabwo tuzategura amatora icyuma cyituri ku ijosi. Tshisekedi ashinja u Rwanda kohereza ingabo bihumbi muri Kongo Kinshasa gufasha Ventura. Ibyo u Rwanda rwakomeje guhakana rugaragaza ko rwafashe ingamba z'ubwirinzi. Leta ya Washington yakomeje gusaba u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Kongo Kinshasa na Kinshasa gusenya imitwe ya FDLR rwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Abajijwe n'abanyamakuru igihe u Rwanda ruzakura ingabo ku butaka bwa Kongo nk'uko rwabisabwe na Amerika, Tshisekedi ati Imana yonyine niyibizi. Nyuma ariko kandi umukuru w'igihugu cya Kongo asabye imbabazi abanyekongo bavuga ko umugambi wo gutera u Rwanda yawuhagaritse nyuma y'uko atahuye ko yari yarahawe amakuru atariyo ku gisirikare cy'igihugu cye. Mu kuza kwa 2023 ubwo Tshisekedi yarangizaga ibikorwa byo kwiyamamariza manda ya kabiri, yavuze ko isasu ry'ijoro rya Ventura nirwo mu mujyi wa Goma azasaba imitwe yombi inteko ishinga amategeko uburenganzira bwo kurasa mu Rwanda. Yagize ati nimugire ubwoba, igisirikare cyacu gishobora kurasa Kigali kiri Goma. Kagame ntazarara mu nzu ye, azajya kurara mu ishyamba akinisha abandi ntakinishe Faci Beto. Tshisekedi wakomerwaga amashyi n'abaturage yakomeje agira ati isasu rya mbere ryabo nirwo muri Kongo Igoma cyangwa se agace kagafatwa, nzahuriza hamwe abagize inteko ishinga amategeko mbasaba uruhushya rwo gutangiza intambara ku Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye Kinshasa kuwa gatatu, umunyamakuru yabwiye Tshisekedi ko ari we muntu wa mbere ku isi ushyira imbere diplomasi, amubwira ko hageze ngo Kongo ibe igihugu gikomeye mu gisirikare. Yamwibukije imvugo ya Vegetius Rinatus ivuga ko ushaka amahoro ategura intambara, amubwira ko abahanga bose mu muteka bashyira imbere ingufu za gisirikare ariko yashyize imbere diplomasi. Yamuhaye urugero rwa Nicolas Machiavelli n'ibyavuzwe na Barack Obama ubwo yamubazaga impamvu ntacyo akora kugira ngo urasezwa bwa Kongo n'amahoro, unakamusubiza ko azaza ha Kongo ari mu maboko y'abanyekongo. Yakomeje amubaza ati Goma na Bukavu bizamururwa ryari? Ndabaza perezida wa Repubulika. Tshisekedi mu kumusubiza yavuze ko impamvu umunyamakuru yamushinje kuba umudiplomate cyane yumvikana. Ati mugomba kubyumva ko umusivile nkanjye udafite ubumenyi na buke mu bya gisirikare utarigeze agira ubwo bumenyi na buke mu buzima bwe, icyambere mu gihe ibintu nka biriya bibaye ni ikijyanye na diplomasi. Ariko kandi ngomba kubabwira ko byari inyuma y'isesengura rigamije kwibwiza ukuri. Ati muribuka muri 2023 mu gihe cy'ibikorwa byo kwiyamamaza by'amatora
matora hari ku munsi wa nyuma yo kwiyamamaza navuze ko bijyanye n'ubushotoranyi buto ntiniharamuka habayeho ubushotoranyi nubwo bwaba ari buto bishoboka. Uyu munsi nashaka gufata umwanya kugira ngo nsabe imbabazi imbere y'abaturage ba Kongo, atari uko numva ko nawutajwe, ahubwo kuko nahawe amakuru atari ukuri ajyanye n'igisirikare cyacu. Aha niho yatangiye kuvuga uburyo igisirikare cya Kongo kitari gifite ubushobozi bwo kurwana n'u Rwanda nk'uko babyifuzaga. Yavuze ko uyu munsi abasirikare bamwe na bamwe basigaye bafatwa bagafungwa kubera amakosa ari kubagaragaraho. Ati uyu munsi murabibona ibihano abantu bagenda bafatwa, izo ni ingaruka. Bivuze ko ari ukuri twari twarahishwe muri icyo gisirikare, ntabwo twajyana ku rugamba igisirikare kidafite icyerekezo cyacitsemo ibice. Naribivuze mu mezi ashize ngaragaza uko nasanze igisirikare cyacu, tuva ko igisirikare cyacu cyari mu mayira abiri, ibyo byari ukuri. Yavuze ko igisirikare cye nta mpuzankano, imbunda cyangwa se amasasu yo kujya ku rugamba cyagiraga. Ati hanyuma bakwishora mu rugamba muri ibyo bihe siko mbitekereza, ni ngombwa kwibwiza ukuri hanyuma mugakoresha ubundi buryo bushoboka, kandi navuga ko twakoze byinshi. Yavuze ko kuva aho iyi ntambara itangiriye igihugu cye cyashatse ubushobozi kugira ngo cyubake igisirikare. Ati uyu munsi navuga ko igisirikare cyazamutse mu bushobozi, ariko haracyari ibintu byinshi byo gukora, kandi uyu munsi tubasha gutsinda ku rugamba. Yakomeje agira ati hari ikindi kintu ntababwiye kijyanye n'uburyo bampishaga amakuru, ni ikigero cy'abacengezi. Abanzi bari mu gisirikare cyacu, ni ukuvuga ngo abantu bari mu gisirikare cyacu batwihishemo bihishe inyuma y'amasezerano y'amahoro, bikarangira basenya igisirikare bari imbere. Ni ibintu bitaboneshwa amaso. Uyu munsi dufite amakuru, nicyo cyiza. Turabizi ko igisirikare cyacu cyari cyaracengewe kigasenywa guhera imbere, kuko bari bafite ubugome karundura bwo gufata igice kimwe cy'igihugu cyacu. Uko niko kuri, nta yandi mahitamo twari dufite usibye kujya muri diplomasi, niyo ntwaro yacu, ntitwabijyaho impaka. Yavuze ko uyu munsi leta ya Kongo ifite inshuti ziri kuyifasha guhora amahoro, hanyuma nazo zikabasha kungukira mu mutungo kamere wa Kongo. Ubushinjacyaha bw'igisirikare cya leta ya Kongo ariko kandi bwasabye urukiko rukuru kwemeza ko Leta Jenerali Filemo Yave Ilunga yakoranye niwe muri leta y'u Rwanda, rukaboneraho kumukatira igifungo cya burundu. Leta Jenerali Yave yamenyekanye nka Tigre, yahoze ayobora intara y'igisirikare ya gatatu, yatewe muri yombi muri Nzeri 2022 ashinjwa kuvugana n'uwo muri leta y'u Rwanda, kandi ngo hari ubutumwa yamwohereje kuri telefone ye muri urwo mwaka guhamya ko bakoranaga. Telefone ya Leta Jenerali Yave yafatiriwe kuva gifatwa. Urukiko rwasabye ubushinjacyaha kwerekana ubwo butumwa burabura, hifashishwa abahanga bakora mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'ikoranabuhanga, ariko nabo barabura. Ubushinjacyaha bukuru bwa Kongo buyobowe na Leta Jenerali Lucien René Kuria bwabwiye urukiko ko nubwo ubwo butumwa butaboneka, hari abatangabuhamya bemeza ko Leta Jenerali Yave yabwoherejwe n'umwofisiye mu ngabo z'u Rwanda. Leta Jenerali Kuria yitabaje abatangabuhamya barimo Leta Jenerali Constant Ndima ubaye guverineri w'Kivu y'Amajyaruguru, na Jenerali Major Sylvain Ekenge uhoza avugira ingabo za Kongo Kinshasa, ariko abwira urukiko ko uretse ibyo babwiwe na Jenerali Major Peter Chirimwami wapfuye muri Mutarama mu mwaka ushize, ubwo butumwa batabubonye. Leta Jenerali Ndima yavuze ko yabwiwe ko ubwo butumwa bwoherejwe na Jenerali Tade Kabarebe ukoze imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda. Jenerali Major Ekenge yavuze ko yabwiwe ko bwoherejwe n'umujyanama bwite Tade Kabarebe, bitera abacamanza urujijo. Nyuma yo kubura ikimenyetso gikomeye dosiye izingiyeho no kwifashisha abatangabuhamya banyuranye imvugo, ku itariki 7 Gicurasi Leta Jenerali Kuria yasabye urukiko rukuru rwa gisirikare muri Kongo guhamya Leta Jenerali Yave icyaha cyo kugambanira igihugu kwera ubwo butumwa, rukamukatira igifungo cya burundu. Leta Jenerali Kuria yasubiye mu rukiko Leta Jenerali Kuria yasubiye mu rukiko ko Leta Jenerali Yave yoherejwe ubutumwa n'umwofisiye mu ngabo z'u Rwanda, nababworeza abajenerali babiri bo mu ngabo za leta ya Kongo atamenyesha ubuyobozi bukuru bw'igisirikare muri Kinshasa, kandi ngo wasabye abasirikare gukora ibinyuranyije n'amategeko. Umwe mu banyamategeko wa Jenerali Yave, Maître Nguhapiche Carlos, yabwiye urukiko ko ibyaha ubushinjacyaha bushinja umukiriya we bidafite ishingiro kuko nta bimenyetso bifitiwe, kandi ko n'abatangabuhamya bifashijwe batigeze babona ubutumwa buvugwa keretse gukekeranya no kugendera ku mabwire. Maître Nguhapiche yarabajije ati ubwo butumwa buri hehe? Bavuga ko umwofisiye w'u Rwanda yohereje ubutumwa muri Werurwe mu myaka inishize, ariko nta kimenyetso gifatika urukiko rwahawe. Abatangabuhamya abajenerali bavuga ko bumvise iby'ubwo butumwa ariko ntababwiboneye. Ayo ni amabwire, ni ubuhamya budashingiye ku byo abantu biboneye kandi buravuguruzanya. Uyu munyamategeko yagaragaje ko itegeko rigenga imanza z'inshinjabyaha ritemera ko umuntu asabirwa igihano kandi nta bimenyetso bigaragaza ko yakoze ibyaha, bityo ko umukiriya akwiye kugirwa umwere agafungurwa imyaka hafi 4 ari muri gereza. Urukiko rwasubitse iburanisha rwanzura ko buburanye bazavuga amagambo ya nyuma tariki 12 uku kwezi. Uwo munsi nibwo azamenyekana igihe umwanzuro uzasomerwa. Naranganije amaso y'amakuru byandikirwa Burundi, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe isoko ryo mu Kinama mu mujyi wa Bujumbura ryafashwe n'inkongi y'umuriro rigakongoka, abaricururizamo bajya mu kangaratete. Umuriro wadutse ahagana saa 9 z'igitondo kuwa kane, aho watangira hacuruzwa telefone ukura mu bice byose by'isoko. Ni umuriro wafashe intera ubwo wageraga hacururizwa imyenda, amavuta yo kwisiga n'ibikoresho byo mu nzu. Imodoka zimye umuriro z'igipolisi zageze zitinze ziyageza kuzimya umuriro zifatanije n'abakozi bo muri iryo soko. Abantu batandukanye ku mbuga bagaragaje amashusho y'umuriro mwinshi wari wafashe iryo soko. Umwe mu bacururizagamo witwa Manirambo na Jean Marie yavuze ko ibintu byinshi byari muri iryo soko byahiye kuko imodoka ya polisi yaje gutabara umuriro wamaze kukwira hose. Ati umuriro wari mwinshi kandi nta washoboraga kwinjiramo kuko wari ufite
mfite imbaraga nyinshi ibintu byose byahiye nkanjye simfite uko nongera gutangira ubuzima bushya. Uyu mucuruzi ava ko ari ubwa kabiri ibicuruzwa bye bikongowe n'inkongi y'umuriro muri iryo soko kuko aherutse guhura n'ibyo byago ubwo hashyaga isoko ryo mu Kamenge. Manirambona ko avuga ko bifuza ubufasha bwa leta kubera igihombo cyatewe n'iyo nkongi ubwo bigoye ko bazabona uko bongera kwiyubaka. Yavuze ko benshi mu bakoranaga bari basanzwe bakoresha inguzanyo za banki, asaba ko bakorezwa uburyo bwo kuzishyura. Ati birakwiye ko leta tugenera ubufasha bwo kuzahura ibikorwa byacu kuko twasigaye iheruheru. Umuyobozi w'isoko rya Kinama yabwiye itangazamakuru ko hagiye kuri perezida ngo amenyekane icyateye iyo nkongi ndetse banamenye agaciro k'ibyahiye kuri iryo soko. Ati gusa twabonye abantu baguye igihumure kubera ko ubuzima bwabo babukuraga ahangaha, hajeho muri Croix-Rouge babitaho. Umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura wageze ahabera ibi byago yanze kugira icyo atangaza, avuga ko bategereje ibizava mu iperereza rya polisi ku byateje umuriro, ariko agaragaza ko igihombo ari kinini cyane. Isoko ryo mu Kinama rihiye nyuma y'irya City Market ahazwi nko kwa Siyoni ryahiye mu mpera za Mutarama uyu mwaka. Mbere yaho haye isoko rya Kamenge n'andi masoko yimukiyemo abacuruzi bahoze mu isoko rikuru rya Bujumbura ryatwitswe n'inkongi y'umuriro ikomeye mu ntangiriro za 2013. Icyo gihe ibintu by'agaciro ka miliyoni zirenga ijana z'amarundi byarahiye kandi abantu 3,000 bacururizaga babuze ibyabo nk'uko abatetsi babitangaje. Iryo soko n'ubu ntabwo rirabasha gusanwa. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Manzi ko bahoze ari minisitiri w'ubutaka n'umunyapolitiki wo muri Kenya Amos Kimunya yatangaje ko asezeye burundu muri politiki nyuma yo kugira umwere mu rubanza rwa ruswa rwari rumaze imyaka irenga 12. Kimunya yavuze ko urwo rubanza rwamuriye igihe kigoye cyane ku giti cye no mu kazi, ariko yishimiye ko amaherezo ubutabera bwakozwe. Ati niteguye gukomeza ubundi buzima ariko si ubwa politiki ukundi. Yasobanuye ko bashaka kwibanda ku kwigisha no gutoza urubyiruko cyane cyane abanyeshuri n'abakiri bato bafite intego zo kuba abayobozi cyangwa se abanyamwuga. Kimunya yavuze ko afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD kandi yifuza gukoresha ubumenyi n'ubunararibonye afite mu by'amashuri no gutanga inama. Yanavuze ko igihe yari akiri mu rukiko byamugoraga gukora ibikorwa byo kwigisha kuko abanyeshuri bashobora kumubonamo umuntu ukurikiranweho ibyaha, none ngo afite umudendezo wo gusangiza abandi ubumenyi bwe no gufasha abakiri bato gutegura ejo hazaza habo. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikiye muri Uganda, abanyamakuru bakoze bamwe barandika banatwara barenga 500 muri Karangara bahungiye muri Tanzania kubera amategeko mashya yo kuroba mu kiyaga cya Victoria. Aya mabwiriza yashyizweho muri gahunda y'igihugu yo gukaza igenzura ry'uburobyi, harimo kubuza gukoresha ibikoresho bitemewe mu kuroba, kubuza kuroba nijoro hakoreshejwe amatara akoresha imirasire y'izuba mu gufata isambaza, gusaba impushya ku barobyi bose, kugabanya umubare w'ubwato bushobora gukorera ku mwaro umwe no kubuza kubaka ibikorwa bihoraho ku ntera metero 200 bivuye ku kiyaga. Ikinyamakuru Daily Monitor cyo muri Uganda cyavuze ko ari mabwiriza asaba ko ubwato bwose bwandikwa kandi bwashyirwaho nimero, umuntu umwe ntarenze ubwato 10, ndetse no kubuza kurobera mu bice byagenewe kororeramo amafi. Komiseri ushinzwe akarere ka Karangara Fred Bada yavuze ko guhunga kwatangiye muri uyu mwaka nyuma y'uko ibikorwa byo kugenzura ku kiyaga byakajijwe. Ati dushingiye ku makuru twawe n'imyaro bari batuyemo mbere abagera kuri 200 bamaze kugaruka, ariko kubera ikibazo cy'itumanaho ntituramenya neza umubare wafungiye muri Tanzania. Yongeye ko ubuyobozi bwa Karangara buri kuganira n'inzego za Tanzania kugira ngo bafashwe barekurwe basubizwe iwabo. Bada yavuze ko ku bikorwa byo kugenzura byatangira ku itariki 7 uyu mwaka abarobyi barenga 90 bamaze gutabwa muri yombi mu mazi ya Karangara, benshi muri bo akaba atari abaturage baho ahubwo baturuka mu tundi turere dutandukanye. Yavuze ko bamwe bahawe imbabazi n'inkiko abandi bagafungwa by'agateganyo mu gihe hari n'abamaze gukatirwa. Nubwo igenzura rikomeje, ubuyobozi buvuga ko abaturage kavukira n'inzego z'imiyoborere ku myaro myinshi bashyigikiye icyo gikorwa. Mu mwaro wa Tubi uri mu gace ka Mugoye, bamwe mu barobyi bavuze ko amafi yatangiye kwiyongera nyuma y'ikorwa ry'ayo mabwiriza. Umwe muri bo ati mbere ntitwajyaga dufata isambaza nini cyane, ariko ubu twatangiye kubona amafi manini mu byo dufata, tubona ari ikimenyetso ko amafi yari kongera kugaruka mu kiyaga. Umuyobozi w'akarere ka Karangara Rajabu Semakura yavuze ko nubwo ibikorwa byo kurwanya uburobyi butemewe ari ngombwa, uburyo bikorwa butangana. Yagaragaje ko hari abakomeje kugura no kugurisha amafi mato atarakura neza, ibintu bishobora kubangamira gahunda yo kurengera ikiyaga. Yongeye ko abarobyi bafite bakingiye ikibaba bakomeje gukora ibikorwa bitemewe na nkomyi. Yanibaje uburyo inshundura zitemewe zikomeje kwinjira mu gihugu kandi ku mipaka hari imashini zigenzura ibintu byose. Bademeye ko ari ibibazo mu nshyira mu bikorwa by'ayo mabwiriza, ariko kuva ko ibikorwa byo kugenzura bizakomeza kunozwa. Ubuyobozi bwa Uganda buvuga ko ibikorwa byo kurwanya uburobyi butemewe bizakomeza mu rwego rwo kugarura ubwiyongere bw'amafi mu kiyaga cya Victoria. Aho uburobyi butemewe bwatumye umusaruro w'amafi ugabanuka cyane mu myaka 10 ishize.